Apostel lo marapot di son. Apostel lo mamutuson, dua mahamula utus Samaria. Dang halak Samaria manut Tuhon. Om batongos ba si Petrus mabayan. Nasing ni dang jelas mang nasoni rubani. Alai adong do ulaon hapujungan ni apostelido namar rapot, apostelido namar suru. Bayi laos bui mon tong jojo tuhita HKBP. Opat tao kami se jena manginang jala oddo pe lubi sabulan gabe purus. Memang godanggo paruk kilo taringot tues kanya ka pangulagok tikyo. Dang holan sesama hami ayolo do apala daudo sa sitong na parpamilyon na mungkin tulang na marahamarang gido di gijang doho dotong mangewai ba amang sejen nami opunge purus nami ayapala anak ni tulang ni si matua ni hela tergajang dulu bani ba mulutung boy nian ba tusudiri mamabe kamunin na ngadohot batung dauhir dunia pertuturan on rubani jala maluhupa pungupungun wang diweon ratusan dua manginak pangeduan manaheaon manguluokor ni parari kamis do dedenggak kiado amang nama saya diuduhon bamulutung boy nian mula mamusay tuhamin namusay jadi godakian aka pangeduan on rupani jadi bulus do torang tuhita sadok KBP tapaluas mamanginang nunga dito tuhot tuhatay marhitay sinuri gudang arong aturan ni HKBP na manot tuhon inganan niya kanaposo ni tuhata basa dokta pasaha matusi di bagasa pertanyaan do tajaha do non eskani paresesta marasing do di bagasan penempatan niya kanaposo ni tuhata basok soni manak tuira de ala torok do kana marjubah dongan di sono aing basongon jamita ni Padita Sukanto na di bona taoni rodo hita di badisi ido Padita Sukanto moloroes ka son na honatu roha mandigor marulupuluk to di mandok Tuhan inilah aku utuslah aku molo son na honatu roha ale molo son na alo tu roha ba adong ko hata na tong niyan Tuhan inilah aku alay putus mau naman ako sa ilang arok sa sitong na tudia pe nga songoniyak kita inilah aku kemanapun alanong nga songoni tarajumi may sudis